اما فکر نکنید امروز شما خداحافظی گودبای از سیاست میرین تمام شده رفت. نه، روزی میشود پرسش سوال است که روز پرسش از غارتگران خواهد رسید، او روز میرسه که در برابر انمو غارتگران شما را نیز جواب میتین. اما گوش نمیکردیم. ولی امروز به خلاصه آمد است که ما میریم بستین تا آخر مبارزه برین، بستین مردم شما را در مقابلتان روز شب که قیام بکنن، بستین مردانه بستین. همین قدر دفاع کردن شما از رحمانوف، همین قدر نرداشتین، همین قدر ضعیف بودین شما. ما وطن دوستیم، مگر همین قدر شما وطن دوست بودین؟ ترسیدین از مردم، ترسیدین. این همی گاهی در راه میخوابتم، من همی در وطن گاهی میخوابتم، میگه 20 بته، میگه برای چی؟ میگه اون گروه دو خوش میکنم طلبتی. این خدمت نگاه میزنم، میگه کی نمیتی از در اون گروه میگیرم خوشش میکنم. اگر در خطیب داشته باشه یک برنامه روی دست گرفته بودیم و چهره چندین از فیکایی که در کمیته یتیم یا که وزارت کارهای داخلی یا که خود یا پاتریوتی وطن هستند دشنام میکردن، تحقیر میکردن، حقارت میکردن، ما همجا عکساشون رو پیدا کردیم و در صفحه فیسبوکی خود گذاشتیم. خب بعد از چندین روز یکیش با نام جلال‌الدین حیدر که است نوشته است که خیر تا دیدار برادران مبارزه را به شما میسپارم. یعنی وقتی عکس این نفر خودی شخصا من در آماده کرد، تیار کرد، یاد پیدا کردیم، در فیسبوک گذاشتیم. اول قبل از اینه که گذارم براش تماس گرفتم که در سیاست مردانه بستین. زیاد تحقیر میکردن، زیاد دشنام میکردن، زیاد حقارت میکردن. کوشش نکنید به ناموس یک کس برسین، به ناموس مادر برسین، به ناموس یک زن برسین. کوشش نکنید. مردانه ببرین، گپتون بگین، اشتباه دارین بگین، روی آشکار ببرین بگین. ولی گوش نمیکردم و عکس پیدا کردم براش گفتم که روزی میشه که مردم چهره شما رو میبینن. اما فکر نکنید امروز شما خداحافظی گودبای از سیاست میرین تمام شده رفت. نه، روزی میشه پرسش سوال است که روز پرسش از غارتگران خواهد رسید، او روز میرسه که در برابر انمو غارتگران شما را نیز جواب میتین. اما گوش نمیکردیم. ولی امروز به خلاصه آمد است که ما میریم. وزیر این چندین عکسش خودی همی است. این همین عکسی همو جوانی است که میبینین، همین عکسی همو است. براش گفتیم که کار نکن ولی کرد. وزیر این کامنت کرده است. یک نفر دیگر با نام خب تاجدین بود. من این نفر صفحه فیسبوک شما میدونین، تاجیکوویچ نویسته کرده است که بله من هم برادران مبارز وطن دوست شما را ترک میکنم، مبارزه رو دوام دهید. وزیر این باز هم یک نفر دیگر با نام خب سپیتامین بود که چقدر تحقیر میکرد، دشنام میکرد. این نفر هم میگه که من هم میرم. یعنی مطمئن باشین هر کسانی که تا امروز تحقیر کردین، دشنام کردین، یک عکساتون آماده میشود، پیدا میشود از داخل خودتون، از تیم ساخته خودتون، از وزارت ساخته خودتون. مسئولیتت بود میشود، صورتت میبرو، عکست میبرو و مردم چهره شما را من تهدید نمیکنم. در اینجا من اهل تهدید نیستم. کسی رو او تمام کپادت کن نه، ولی او کسی که تو دشنام میکنی، حقارت میکنی، مادرش میرسی، خواهرش میرسی، او ناموس داره. او روزی میشود که کشورها بر هم میخورن بجا رسه به یک سیاست رحمانوف. حکومت شوروی چقدر حکومتی با نفوذ بود، هیتلر فاشیست چقدر با نفوذ بود، از بین رفت. ولی چی فکر کردین؟ رحمانوف از بین نمیره، بالاخره میره و من گارانتی میدم 1000% که رحمانوف با تمام سلالش امروز نرفت فردا از بین میره. اما سوال پرسش از غارتگران میبیاد در وسط میدان است که در اونجا سوال و جواب بین غارتگران و بین کسایی که عادل هستند میگذره و شما در کدام برنامه، در کدام گروه میغلطین برای خودتون معلوم است. به همون خاطر باز هم میگم کوشش نکنین به ناموس مردم، خواهر یک کس، اپای یک کس، مادر یک کس تحقیر بکنین که چهره شما برای مردم آشکار میشود. همین نفری که من براتون گفتم تاجدین، ما روی عکس میگذارم، خوبی را بگیرین. این نفر براش ما گفته بودم پیش از اون که عکس برارم که جوان
таҳқира бас кун, бара дунболи зиндагӣ. сиёсат ҷои тарсу нест, майдони мубориза ҷои фейк нест ки буброи ҳамин вақ кунӣ, нависта кунӣ, таҳқир дашном кунӣ, касе надонад ту ки ҳастӣ. вале барот пайдо мешава акси ту. баром дӯстон, касое ки аз тими инҳо сохта шудааст, хоб зери барнома як барнома асан равон мекунанд ки ин нафар акс амият. барош акса дар фейсбук равон кардам, худаш занг зад ки бародар сурати мара нагузор, ман аз ин бибад кор надорам, боли зиндагӣ мешам. қабул кардам. ман гуфтам ман мардам дар ҳамин забону местам, на акса ягон ҷо намегзорам. вале то замоне ки кор аз ҳад гузашт, ба модар, ба хоҳар таҳқир, дар комментҳо дашном, дар комментҳо таҳқир, бача огоҳ шав мегуфтам ту лав зодагӣ ҳастӣ. мебинем аз ҳад гузашт. акса гузоштам ки ҳамун нафаре ки қадар таҳқиру дашном мекунад, мардам бишноса бо номи Маснавӣ, як вақт дар зило буд, дар фейсбук бо номи тоҷик ҳаст. як умр таҳқир мекард, як умр дашном мекард. ин ҳамин нафар аст, ин ҳамин ҷондор. як нависак аст ки гудбай, ман мерам аз сиёсат. ҷавонмардӣ намешед. истод шавед дар майдоне ки худтон интихоб кардем. бестен то охир мубориза барем. бестен мардум шуморо дар муқобилтон рӯзи шава ки қиём бикунанд. бестен, мардона бестен. ҳамин қадар дифоъ кардан шумо аз Раҳмонов, ҳамин қадар нардоштен, ҳамин қадар заиф буден шумо. мо ватандӯстем. магар ҳамин қадар шумо ватандӯст буден? тарсиден? аз мардум тарсиден? мардум оли баротон коре накардааст. вале мутмаин бошен, касои дигаре ки ҳамин амалҳоро мекунем, боз ҳам мегӯм таҳқир нестем. ном ба ном иншоалло аксотон мебро, якта барнома қатӣ. вале он рӯзе мешава ки мардум шуморо дар як бозор аст, дар як муҳоҷир бечора дар азоб аст, ту меброи дашномуш мекунӣ, як рӯз пайдо мешава ки дар ҳамун рӯпарӯ мега иҷа биё, беномус иҷа биё, ҳами ту будӣ мара дашном мекардӣ. он вақт дигар касе фоидат намекунад, амнияти ятиму фоидат намекунад. ба он хотир ман боз ҳам ба тамоми ӯ касоне ки ҳамин корҳои ахмақиро даст мезанем, бидуни таҳқир, бидуни дашном, дифоъ аз Раҳмонов мекунӣ, ӯ вазифаите аз ӯро дифоъ бикун. аммо таҳқиру дашнома канор бигзор ки рӯзе мешава миллат, мардуми Тоҷикистон дар муқобили ту қиём мекунад. алайкум салом. бале бародар саломон. ҳамин ман востигар 2 соат шуд ҳамихел занг мезанам хай, чунки шуморо мефаҳмам. офарин ба шумо. ҳамихел халқа дар мардуми тоҷик беҳад саҳми худтонро гузарондасед. не ки ҳамин чоплусое ки баромада гап мезананд, ба худо қасам дурӯғ мегӯянд. ҳамаш дурӯғай. ин ҳамин гаӣ дар раҳ меқапита, ман ҳамин дар ватан гаӣ меқапита, мега бисум бите, меги барои чӣ? мего ягон гурӯҳда қуш мекунам танаветӣ. ин хадмак нигоҳ мезанам, мега ки наветӣ ҳоз дар ягон гурӯҳ мегирам қушут мекунам. дига маҷбурӣ меги ки туғрияй қарз мекунӣ, як кас метина дошта бошӣ метина дошта бошӣ, қарз карда метӣ. инам хеле гап чапа ин дурӯғай. ҳама мегам ки ободай ягон чи обод нест. мардум куранги раҳма кардаган, раҳма як даҳмарда як рамра мегирифт, они карда мегардон, хеле кардаган, чӣ хеле бифорам ка то метия. ин ҳамаш гапай, итай тинҷара одай, итай ин ягон тинҷа одӣ нестай. ба номи худо қасам ку дар ҳамин любой ҳамин корхонаҳои амният, вазорат, КГБ любойш ку ба то што ман медонам, где-то ба медонистагӣ ман як 60-70% ку ҳама дӯзи хулиган, бандитин, туремчика, ҳама амнията куҷо ватана дига иҳота мекунад, куҷо ватана дига нигоҳ мекунад. ман даҳҳо садҳо ҳамин одаморо мисол меорам. ин ман ҳозир дар ҳамин сари вазифаам, начальник уголовный розыск, начальник милиса, начальник гаи, ман чандин одаморо мисол меорам. ин факт дақиқа далел дорам ки ҳамаш преступникам. ин дурӯғ мегӯянд, итай тинҷа. он одамое ки мегӯянд ки бесаводо муҳоҷир шудагиан, ягон бесавод муҳоҷир шудагӣ нестанд. ҳамин бесавод мардум, ҳамин дӯзу бандиту хулиган, ҳама ҳамиёт мардама муҳоҷир кардагиан. мардак дута диплом дорад, ба номи худо қасам дворник кор мекунад, дворник дипломи сирф дорад. юрист тамом кардаган, дипломи сирф бои 5 қати дворник айна мера. медонам хеле одам мера ҳамсоя монад бовар ки
ҳавлӣ мерӯм афкор нақл мекунам мегам ҳавлӣ мерӯм чикор кунам ина диплому як хеши наздики ман ба номи худоя ба шумо дуруғ ба парвардигор рост дар Москва юрист тамом кардагае ки диплом дора омад дар ҳамин Тоҷикистон намедонам 650 сом 550 сом коғазбарак кардан шуд 3 моҳ кор кард партов рафт ҳамин дворники хубае ки як 25-30 ҳазор метиҳад 10 баробари пули ҳамин ба шумо ҳама меги хеле ақл совод ёзи ҳамин штаган ама гозурухӣ рафтеста давлати хеле бигӣ ки мардум ягон одамои бисовод шуда конкретно рафтан хеле гап чар неста инами як сухани дига мекунам ман ба наздики як где-то худо дурӯғ накунад як 4 моҳ пеш як аз қатиям ки як одам шинос қатӣ вохӯрдем масъалаи ҳамин КГБ амният чарчах кард гуфтам ака чо карди ай кор буромадӣ гуфт братишка кор кардан намешад дига преступника меқапито дайдри адела мери мега ай дастгоҳи президент ду сета мега меқапишан наркотика одамкиша меқап мега то дайдри чи мери мега то уже кабинет наомада мега ба номи худо қасам мега ай дастгоҳи президент ай прокуратури генерали занг мезанад ки мега на бача чикмунай дига кор кардан намешад дар назари преступникҳо дига нападени мекунанд мода мега дига нашид мега дига преступника маҳкам кардан намешавад дига чӣ кор мекунем дар уҷа мега вай мега дига нападени мекунад хеле гапи чап неста мега ай ҳама нормалай ба номи худо мегам хак сахтам боша мегам хак сани последний паскуда одам мехапам меорам мега то даҳи кабинет меомада мега уже ай дастгоҳи президент ду сета мошина одагай меган чӣ гапай кира қапидоварди ба сари томандия мега кира қапиди дига кор бачаи калонай хештавори калонай ту кор надори дига ина кинҷаи сусу и ягон када рафтаги яъни хушон 5-6 бесовод омадагай сири вазифада ҳамара бесовод кардагай ҳамара ба наздики аэропорт рафтем як где-то 2 ҳафта пеш як зана қативо хӯрдем бовар кард занаки калонсо паридан мисамадасай в курсе камит аэропорти душанбе шахси амир шумо в курсе медонем амир мардум медонем мардуми Тоҷикистон яъне овозаи ма хуб аст бале бифармо ҳамин аэропорти душанбе ҳамин ягон мардуми тоҷик медонад ки ҳамин шахси шидаги ҳамин собсин шахси аяк одам амир медонад гукас аз ки аст фурудгоҳи байналмилалӣ меган амир медонад ки ҳамин шахси ҳамин хусрбуди президент ай и байналмилалӣ неста и аяк хонадон аяк бая мардум дар карантин где-то як 200 чанд одам аэропорт вунуко нагардам нашуна ягон кас байши гирифта натонист мегуфтан пули билети сусу гуфтан киҷои жалоб мекунем бира жалобат кӯ и аэропорт шахси ай самолёт шахси ай кида жалоб мекунем бира жалобат кӯ саломат боши бародар ташаккури зиёд хеле ба як гапи дигара байкунем хеле кӯтоҳ бародар ки вақти мо хеле тӯлонӣ шуд майлеш як дақиқа вақте изад ҳамон овози судош баёшон чиёшон ҳамун чӣ меган адвокатошон мисол кор кардастиян ҳаваёра рӯз надодастиян навиёра рӯз надодастиян ҳамира мардум бигӯяд ки як байкунад изад ҳамонро шиканҷа кардаган озам шумо медонед чӣ қадар мардуми моҷи шуморо ёдам кардагае бача гам занед бихедед бара гарени гам додастиян хонаводаша хиша уже ози шиканҷа кардаган дар шиканҷа қарор дорад ҳамира хай шумо дар оводия шумо ҳакимо дар дохили масалан гап зада наметавонед шумо ҳамира як эътирозотонро бикунед иҷа ҳаким худтон медонед ки иҷа бигӯ ки ман як гапи роста газам меган ки ту ягон ҳизбу ҳараката кушӣ и дига ҳеҷ гуфта намеша ҳамин мардум моҷиро бигӯяд ки ҳамира дай кунад дастгирӣ кунад бачаи пашти 1-2 ягон зоти тоҷик калагӣ неста 2 фоиз хуби ҳамира як вай кунед боши бародар барнома иза бетараф мебошед саломат бошед ташаккури зиёд худо нигаҳбон
ҳар чизе ки аз мо вобаста буд минбаро истифода бурдем барои мардум гуфтем ки мардуми Тоҷикистон ва касоне ки лоақал аз ядамон дар замони карантин кӯмак гирифтем, хоб марҳамат ки имрӯз забари шумоест, давлати полис аст, ҳукумати раҳмонӣ аст, пурин ҳарф бизанем ва мо ҳар чизе ки аз даст омеда барои мардум кардем ва ҳарф задем, минбар додем барои мардум то дарди дилиша бигӯяд. Аммо барои ҳукумати раҳмон агар 10 та дига изадамон қурбон шава барои фарқе надорад. қиёми мардумӣ лозим аст. Мардум бояд ба якҷо шавад, сарҷамъ шавад, аз як гиребон сар бурорад, ҳарф занад, то ки на ин ки изадамон садҳо та изадамон аст ки дар зиндонҳо ҳобидааст, бояд ки озод кунад.